Hello, and your name is Adolfonum Midindi Christy, and I'm your sole agent and my Glitz and Glow Engineer Organic Food, Canada. Glitz and Glow Engineer Organic Food companies, and no na Mr. Santiago and Nana Brown, Eda Ano. Bibi Biara, a far Glitz and Glow me war. Caramel set, me war, repairing set, me half cast, me war customized set. Stretch mark, hair pomade, and qualem kun to phone cocoa phone in purely organic. A benny and swag, organic food, no. A ban also will contain Tom Brown, me war and war zombie papa bee, me war a war, no spices, you name it. About your screen as silver number or honor. Press that number for more inquiries. You see anywhere, wherever you are in Canada. So what honor, so Brampton, Georgetown, Oakville, everywhere, Oshawa, wherever, Alberta, Nina, meeting me a shipment abroad honor and see, Madam say. Mama Kwaba Edward J Ghana TV so yaka J Ghana TV now what is say we stand for the truth ampa and somewhere Ay3 Bl00dy yatie ene die ye hunu yesim konwa say ya na ye di bi ababa so mama wo so wetie ni we hu die ekoso ewo online ni mu ene die ye bedi nkonkonsa ketuwa bi ane nkonkonsa eso wo mfaso enye die esu ni mfaso nti ene ye beba nkomo yie pa na me kawo say J Ghana TV live our YouTube Facebook and Instagram. So any day you can watch me subscribe, like and share. Emma afro so intimi and share my refi. Say adventure no ehu hear me ye pa and notify adventure for comment section no from mommy like any bebre mommy like mommy ne pia Emma sister now one of her brother what to dine no one so intimi and share be able to dini ya ba ko pe that's him. Ajua not me and not as a matima jimeja majimi seats amene wo ebe chichesa enkomoi Mekao se Glitz and Glow skincare Kinaata herbal and a general organic food and asoma sene abua ema mitumi ene wo ebe twetwe common wehu die atwaguo e wo social media so na nsenta mo nsem bi esisie enye Ghana fo bebre na na ekire omo adwen afeni ebeti asam no emu nokre esanza je Ghana TV die asam no yese ya mo nchanchan ye otwini ani da wa ye mo nchanchan iti ye die nokre no ena yebeka ena asam no nso ye nya mu nokre a ye metena emetwa nkonto bezanza yes we stand for the truth yes stand it for no kreno intini yenti ye na yenye convince na yenye clear ye metena ha enka intensa na yebeka na chese ye nhwehwemu ama emu ada ho emu aye crotin ansa na yaba bebo ho nkomo achrew ama wonso wati bi Glitz and Glow skincare bomode sa wonsa bekebi no wetimi asra Uye koko, uye tuntum, adanta mwete sadi ya miti hei, unko uohwa ya pema wasra, ebe siyo, ebe yo kama. Glitz and Glow skincare, wamunkunu eye organic, ane eye organic, hydroquinonim, ebesa wo skin no debi, nemo me ye nkwa wasra no nya hwa botira, ebe siyo, ebe yo kama. Bomade sa ube boka, asho skin no, asho redie nini, no wama wo skin no akasa, inti na Glitz and Glow skincare yes say your skin will talk bomade sa won sabe kebi na mahredie neni skin no manen kasa ma skin nye advert emfa emma ye free hwa Kinaata Kinaata die meka na mabomi mu ase isane se womo ena womo ye nropa eboa ma ene mema enemremu Emema dodo na ena edi adansie esansa meka da meka mema no emema ne die ne tai ha me bebre esansa be ma die yese nimguase emfata ka ani ba be ma die nimguase emfata no enu nti na bde bia me boti na tetondero ede ma emema ni titiru esansa be ma die se wutimi bu adwuma ema wonyuma eso ani ene Valentine Day yi die hey ba ma bi obekwa akwaje nimguase de die wala wala bomode
bomade sa won sa beka Kinaata eduro no na wanom na anadwo wetumi abo adwuma sa de se mesrew me ka ne sa na me kan se ye hype ne sa de bi na mo de me kan se wono odofo hia ene a bomade sa obebo adwuma ubebu adwuma ama wonyuma asweni wati ase enu ntina mkamfo Kinaata edema wo emema na wo moda na wo ada hate no mu hwan kro mo dabi yesa wasa game no mesra bomade nsa won sabeka Kinaata herbal 230 Kinaata 230 na wanumbi amani amanso aye kama ede ama mi firi ho nso ana misima no so ahimfie ho no ho na nkrofo de ji adan ho na nkrofo de ji cast inti enhwe enya nhwe han ema wo yonku babi emfa na himfie ho emaji hukumbo so dabi bomade nsa won so besiesie wo de na ne rahwa akasema atia kauso bomade nsa won sabeka Kinaata venike na wanom amani amanso aye kama afa isu ya maamenom ne ya papa no mo edru menopause stage ya maamenom mo enya menopause mo edru mo menopause stage no ene ya papa no mo edru mo peni fie so no Kinaata hayan ya mode esaze edru sa bre na enisuade huno no enheda nya papa ya ncheda ehuniya mayi eno ntina mekamfo Kinaata hayan capsules ejema wo ubesi clear ubehu weni so wan eno nti ene ye bona mrane se see clear and Kinaata herbal capsules enso ewo ho ema 3D malaria wa hu se be 1 month na asa malaria no ayo on and off ekwa na saba mse oje Kinaata herbal momade se obenye bi na wano no amaniama aye kama eje ama waje nail organic foods enemre mu yendidi sa keke diabetes hypertension stroke put say the foods ebu wakanta manton enu nti wudidi a wasa ohwe na odi aduane pa aduane ebe mo apomodin pa amani amanso aye kama ede ama enu nti ena mekamfo Janelle organic foods edema wo bomade say obedi bi na ene amanso aye kama ede ama wasa kwa no so ebusa sanyumakuo we na asoma sene sika famo aboa ama metumi metumi agime dwa metumi agime sita bibedi kokonza yi akyere wo no ne bomade sa onsa bekebi na ye wo sa wan ye ntwa ye ho sema na ye nkodi dwa ye ba ye beto aye nkoma twetwe no eso surprise. Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke bi bincho. Kinaata venike no. Se wo use a esiesie ho, e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venike. Kinaata Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Elzavoya mama kwa baby edeba J Ghana TV. Eso yaka J Ghana TV ya. Na waje sasa we stand for the truth. Said yebedi ka me ka chiro no. Yebedi nkomo, yebedi nkonkonsa anne yedi nkonkonsa dia. Beye emre kakre ni beye na wotwe kakre ni eye asem bi koso wo social media na enkrofo bebre na ekire wo mo adwen efa ho eye asem efa ya Jackson one ne boyfriend ne husband to be ne fiancé ne baby daddy Manuel wo mo ho atasa abayiwe bi ede abetu social media watch as eye sa Manuel kuro ya wo ye ya Jackson ne baby daddy chese wo se ne pe wo pe no wo pe so wane ne twempre mu odren ane aga yi ho messages ye screenshots ni videos ahodwo betu social media mo nti so achese eni padodo na Ghana for dodo na ene kasa fa ho chese ya Jackson wo ye ncheye na ba ne san ena ni ku Manuel wetimi eyesa Manuel ankasa nso be kasa be yi na no bebre na eso asa Ghana for ya dwemu ntre esan se ebe ye den na be ma wotimi ama wotiri wa ye den sa na chese wo no wo ba wo ncheye obi ba wona na wo ncheye na wakwa wo se free achi na chese social media ma ya no watiesi wo mso de sare akate tisi kokoso no watiesi wo mso a wo pesa wo ye wo pesa wa bra wo nso wono wo bi ba akwakoho e ba ne sa no na Ghana fo ya dwemu ntane adapa de ye twa ma no obi pa
ene wajibe sanse na yempe yente ase na yempe de enema esi ekro ne sanse ya Jackson wo ye nche ye nti na anka ye wo se sabre enanka wo hia mano pa sabre enanka wo hia ni peace ni wetimi ahwa bofrade ye nti niam kwaso sana na yebo nyo so nti ene social media left right front center babia na tesema no wajinidin one ya Jackson wo muji wo mudin ewo ho na wei ena Ghana TV ye de say ye hu ya ye meka o ye nti ye medi hu adanse enu nti ya pomoten anwen ya so ye tie nkomotwehwe bi enkomodie bi akoso ama ya Jackson ankasa ababe kemu nokre na no ene wo ka che Ghana fo say wono no wonye nadwen se wo pake ne neme jawari o wonye nadwen se wo pake ne neme eja ma no ho esanse enye obi enete awade na se ema no ono no tinija ho ohun se baabia eja na hyehye na akodro no amemo no enu nti wojaye obeja na mo nye obi ayi a waya beto ho anaso obi nsam wo keka wo social media no na ebema no eja na wade na se ebema one ne baby daddy wo mo ntem atete inti wedie sa nioma ne nsansensam na ekwoso ne de wo se a fake and ya Jackson ankasa idea ba betuja wochire mu se sansam keka na ekoso ne de videos ahodo na screenshot ahodo na ekoso social media ne de wo se no kra bi enim eye fake kra no kra bia enimu na yenko mensembre kra yenko na yenkoti ya Jackson ne nsem bia wo kan ye efa asasam no ho waba be kasa ne nsem bia waka de afa ho yenko na yenkoti na yekwa kotie no credit no enko ma yenua be ma Zion Felix wono na woni ya Jackson atwetwe sam common yenkoti na yemra. Have you heard someone for the guy? Oh yes. Mate. How do you feel? How do you react to those things? I don't care. So far as I'm a band, na minim the poor na minim the oye de. They will be kind of one thing for me. Yes. But is he? No. Oh, okay. Let me talk about this issue. Since Eddie for the past days or weeks, I just posting numbers. Hey, they don't cast. They don't cast. Let's jump very fast, though. She jump very fast. How is the state of your relationship with Manuel? We are very okay. We are very very okay. Let me say that. Yeah, very very okay. Any problem? Meaning yes. Cause people are maybe in pain kohuna behame. So say you know, baby I maybe one and I say, let me say, sorry to say, me can't be a behobi, but then ya be hu ebusia. Na ebusia be hu ebusia. Enti no say because e bibia me in pain kohu. Say bia o ja no phone to be lock na ma pese mekwa ko reduce me hu so ne oba be cheat na ma be susu ho ne enhu hia. So far as I me ti a on ha me on bu me on disrespect me onye bi e be ha me no then na me pa akwa ko hu ayele. Okay. Enti za Monday we are very okay. Okay, it's a person in the normal on the side quite and fine. Don't go. Oh, and family. So you can do it. Me am a bra meko. Wow, right. Yes, and family. But say me am a bra. If I see changes, I'm to say changes with it. I can't cope with it. I'll just go. Eno what say no Ya Jackson nenu munsam no o say enye social media sam ena bema wejana ware na ono de bibia o say bibia ye kama aware na se bibia ye kama ono no Manuel on tete no Manuel oye giver o givi or ye responsibilities ye just say or you're responsible man ankasa into obi metna social media enkeka nsem enko ye fake enioma bi metu social media na won pa aka enioma o agese we hu so ono ankasa baby edu na mem no na obeja wade a wejai na ogira so nso kire se yes baby mama asam na ekoba ya sa chat ni mu che say wo indicate yes Manuel refer to one Ya Jackson as ni baby mama ni baby's mom ene die na che say Manuel che say one no ewo issues no o se no kra bi anim ni nyina fake na wagire mu de abonyom ama Ghana fo so we gina baby mama no so we say we hu say ho na ye Ghana for de nti ho na ye ha pepa nti we gina so de abonyum a enyom no eye baby mama nti obia nso enkohwe na wo mo enye empromote za anyom no emfa emma no na emom de ono de sa anyoma no na de na ekoso no ohun ne say eye fake no kra bia
eni nti baby mama no ozo wa obebo humusuo na ubeba be kanene de ono wonfi wo odo be peska ane bo humode na so woni ufi asam no no ya Jackson na obefa na to table so na wedidi a odo be peska o ma meka o ma me ye o nemu modo be peska yenko na yenko tie ya Jackson nsem bia wakati waso. It feels like people really care about me. They really care too much. People shouldn't care about you? They have to, but I'd say too much. Yes. Now they will say, me no, yeah, public figures though. But then, see, the bleach try one more than everyone. The same way the bleach trauma, everybody. Everyone almost dear, let me say, sorry to say, bon, chain, me dear, me woman, and I said, what they hear out there. But then, me dear, no barbecue. And on becan it and so. Come on, my own. So, like, yeah, sometimes I feel like, almost for more share your shoes, say, I mean, be any power, yeah. And this moment, yeah, can't say if I know who I want to send and could be feeling. At least in any power. Depression, so your rule. Now, oh, yeah, say now, one day, Nipanibia, sorry to talk, and didn't life because of you. You sit in your homes and feel bad, say, walk or hand because of you. But then, also now, just because of tiny tea. Oh, and you're necessary, never be where you're necessary. Have you thought of suicide before? No, no way. Hey. Yes, you do. Yes, the who's at the bar. Yes, you do. Yes, the who's at the bar. That is, where you do, and you do. Because say, you push that come here, give you up to when you do. When me free winning now, like a bit more call, said, Mumba. Or 1 year and Quantana me coin, but my Timia Quaba. Obia, the congratulations near the happy messages anyway. And to win any sank by so much me grandpa 1 year time. What don't pass me bano? Onye we are, onye, menya bono and I'm banning your way. Onye, menya single parents can I was a moon chain on Yinikaka. Michael, can you be a single parent? Yes. Oh, say, let me say, me a major yes, I can. Okay, a job apart from music. Oh. Me, I want to be under G, I mean, per se. Okay. Baby mama. Are you endorsing baby mama? Really? So you wouldn't have a problem with somebody being a baby mama? No. Same in situation in Koba and Tia. Beman in term Tia, Beman, baby mama, let me say. Yeah. No. I'm not against that. So you will advise Obinima on whether the man will take care of yes. or not? I was because who named their clan, but although one ma on your ma if you are pononim you only do bedin yama, but then any one and cafe can call children's home. But you harming the baby on your shady. I'm against that. Big time. What's an okay, and let me ban the patch will be unfriendly on this issue. Because mammy no mama save you. Mammy be friendly. What's Zion? Minium. I don't want to abort the baby. Me some impact rano. Two will be or be adopted a crana. But me, I don't have anybody in my mind. And I'm a saving number. In terms of be unfriendly, because of my number, by the time I post interview, can actually make cause no. But it was sad. Yeah, go for a brief pebble, our pebia was cow be beer, but then while pacola or nebi. To win beer, it was a no matter what. Yeah. You've been pregnant for 9 months. Oh, yeah, time and I recorded baby mama. I tell her, say, oh, news nearby, that mean a news nearby. That mean no, 2 weeks. 2 weeks, but indeed 2 weeks. That the budget 2 weeks. I'm not sure it's 2 weeks. Maybe then I buy na things and a new brain I'm correct. Hey, that's fast. Me do be pesca. Hey, so who do fear some now serious? Them do be pesca. What the whole year we say we be breaking me home, but I'm not ready. I'm the type that me obia don't push me to do things like maybe I can say if I say me if I went to her say me far to and mommy pressure say me I just say me have feel say me far to I'm that type and you know whatever they were doing now make her say even if that particular thing was true no. Want me push me say when I make say minyese there be me na meti me jan ho hye me ameko enya hye me ndie meti ho to be ant me social media ma pressure ma onja no there be I just say me am break me bottom you know say hey afedie amemi me ja wako without caring whatever will be abeka Ebusia ka ko ye jino kwa kwenu Ay3 Jackson ne nsam bia waba be clear air no e de afasa social media nsam na e koso no nti wo se e fake no kra bi anim nti Ghana for yema ya dwemu entene ye ono atena ono hu sa mem no we hu de opese wo hu na e bia be ma na disrespect no otena ne nsa
ɛwɔ no so de a no ho so wontumi a obegya na wade na mmom nkogina obi fake account obi fake chat anase obi ni ye bi a woye wo social media so nka se wogya wade awade no we hu so waso awade no wokɔ no nti wo meye 1 2 3 bm ani megyaye o debi age wono an se won se wa pre ansana obi cha e wo se ha na brama kwan ema yedi ye nkomo twetwe no ebesi they say na kle nti sasam na ekoso no wate de wote o ka we hu sadie we besi akano masomfo dache hema ajoa na timi na bisi nkonwa ne me no be twetwen sa enkomoi bomoden se obe subscribe newcomers no meka newcomers na wo mo abaso foforo no mesrel wo shobe live our YouTube, Facebook and Instagram. But my days over subscribe na wa like na wa share amame na sa engoma twetwe me akwachire de amame na etimi aboa ejumedie na mesra wo se my days obepe nkupa na wasra na siesie ready esanse ewiase ayatimwe ade a menti bida ene se obi akosre obi skin se ode koya ade menti na bakwasamta empo boa yesre atade yesre wigi kura abasu kura yesre e de ye ade enso wuntimi nka se ena mehwedi ani asai enti adwa wo mfa wodi yi mame na me mfa nkomba dabi ebi nsita enu nti wo hwa ni wa hwe ni yie sre nkupa enkosra ya no mufo nkun yi bia ebesa wo skin no ochena no na hwan nkotwa treka tro kan bi dabi sre nkupa nso de no ane glitter and glow skincare letimi aboa emema na wo mwanim esema enimu no mo ena me kasa akira mo no meme bi wo ha huna wuntimi hu so wo ye kwadwo so wo ye ya so wo ye adwoa so wo ye abana hu ne saso enye nyame abodie ye atwa nanim ya wuntimi hu nanim nse be ma anim kra meka emema na wo mo abodwe entimi mfunyi no mo ena me ka we ede amamo glitter and glow skincare ise yakoye nim ye wo nku a eye hair fertilizer what the flower abodwe no ho a 2 weeks pepepe ebefu abodwe ni befu ama wenim as obemanim wabodwe befu ama ye hunsunsu ye da kodwo ene adwoa entamo bomoden na pebi fire wabodwe no na mfu afenso senyankopon na ye obaba nso a ye wonku odijemu a enu abefu ane enu abefu inti mesre wa unim so wo sa problem na mesre bomadi so obepe glitter and glow skincare ye hair fertilizer no fire wutrim na emfu kama meka no ana meka ma emma no esanse bible so wobaade weni onyam ene wutinye penkupa fire wutrim na enye mfu kama face styles na antija wariazie aha bomadi so obeye ne sa ede ama metina tet emema no meka chebu a wagim so ye esanse weje aba ede amamo nom edropa ne wetimi abuadwuma sadie se e wo se ba ma di wutimi gina so 24/7 hata petekeli wo so kra enkofom wade sa won sabe katina te 230 ema no so ahimfie o sisi ho na eho enye kama Chanel organic foods eye nuan papa abedwama so wade so obepe bi woni wabusua mu bedi amaniama aye kama yonga kowe ena so masene avoa ama metimi esinkonya ena wo abetwetwe sa enkomwe asedakasie enkoma production crew my son Jinemusa cameraman wasansu Jinemusa producer executive producer and so Santiago yedana se papa ono so Jinemu mfa wemra yes na or director yensa ebusu ha na brama kwan ama yede enkomo twetwe no EPC akrama me wa London baby am wo ye Walthamstow wo we hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu anase Helena baby a wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e de abrel se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye hone ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi
ana obi wo hɔ a wasra nkum a no ɔden no na ma ne color no ne body na yɛ basa hydroqueen no asɛe color no na sɛ wunya glitter and glow na wo starte beginning no ubehu se repair wo color no repair wo color no ubeye kama ubeye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby nya fe na wo betete samna asra wo ho obi ho na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enkum bia wo pe bia wo benya bi na me de me kan na me kan landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie me de fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frame me numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekese powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena bibia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and glow.